بحثا شر دناوبرا اسرائیل و ایران ادا دکم تماشاوانین هیجان. شر در باسی روژا خویا بینجان بو. شر سفک نابه، هیدی نابه، شر هر کود چه گران ترد به. دوی شری دا به گمان هجمارک سیویل جی هاتنه کشتن، هاتنه بریندار کرن. پرانیا بر پرسن ایرانی ین سربازی اوجی دوی شری دا هاتنه کشتن. یعنی اسرائیل دماکو ایرش کریه به هدف ایرشت که دزانه لکودره ده و آرمان جوی ایرشه دیاره. ده بیگمان ایران جی بر سوان ایرشن اسرائیل ده به روکتن بالستیک ایرشی اسرائیل ده که دوان ایرشان ده جی ایران هجمارک آواهی آنینه خواری. شر ده نابر اسرائیل و ایران ده يعني وكا كدهات تخمين كرن او ها بو شرقلكي مزن بو هما بيجن حمو ولاتان جي خلقي خوا جي ولاتين خوا خواستن كو جي ايراني در كفن چيني جي ولاتين خوا دا خواست كر كو دزوترين دم دا جي ايراني در كفن سروكي امريكا دونالد ترامب تخمين دكا كو ايران تسليم ببا دروجين بيدا و ري بدا جافدير ناف دولتي بچن نافندين وين مياندنا یورانیوم کنترل بکن. ترامپ چه دبیجه؟ دبیجه ایرانیان حتی نهار ریکفتنه که باش پیشکش نکرنه. نها امریکا ناخوازه راست بکه و ناو شر دنابرا اسرائیل و ایران ده. جبرکو امریکا ناخوازه دما پیشته رو بروی چین و روسیه واره. بری که هر گوت نجبر آگر بسته کتبتگری دکاری زلالتر بکی؟ امنه لدو آگر بستنه. ایمانویل بوی ابتشت گوتی مروفکی باشه لیگلک جاران راست پیک نهای ام لپی تشتکی دنج آگر بسته باشتره. چه تج آگر بسته چیتره؟ چه خوازن؟ داوی آنینا راستقینه نه آگر بست. دوی تمامی خلاص ببه. تشتکی باشه. جبر چنا بیگمان در فتن وان هنه او دکارم به تواهی دفجه بردن. ام کارکی گلکی باشت کن جبیر نکن دوی ایران خودی چکن اتمی نبه بکرتی نحوجه یکو ام به کوری بکوین ناوا مجاره به ثانی دوی چکن وان این اتمی نبن گلو افگفیان تشتک ده قومه که تا خواستی خلک تهرانه باجار خوالا بکه ده چه ما خواست که باجار وره والا کرن؟ ام تنه دخوازن خلق بسلامت بن دبه هر دمی تشتک رو بده ام تنه سلامتی آوان دخوازن خلکی کی گلکی باش مهیا دزانن چاوا خوب پاریزن اگر تشتک به خلکی به امی به هیز لوان بدن از باورم او دزانن کو نابه دست بدن هیزین مه سوپا پاسدارن ایران هنک دیمن ویدیو بلاف کرنه دبیجه کو او روکیتن وان روکیتان و وی روکیتی اون دبینن ایرشی اسرائیل کریه من نونه تماشاوان نیجا سوپا پاسدارن ایران افدی من بلاف کرنو گوت کو او بوان روکیتان ایرشی اسرائیل دکن نه لگور کو سوپا پاسداران دبیجه او ایرشی اسرائیل دکن ولی اف دیمان این سوپا پاسدارن ایرانی بون روکیت بون آویتن دبیجن الگور کو دبیجن یعنی سوپا پاسدار دبیجن وان حتی نها بهتری 305 روکیت آویتن اسرائیل اف دیمان این هری نوبون کو سوپا پاسداران بلاف کرن و گوتن وان دست به ایرشان کرنه بدهان سالن خلق اسرائیلی دبن مالین خدا ستارگه جیر زمین چه کرنه دوان ستارگاهان دا هر تشت هیا خارن هیا و خارن هیا کهربایا آب و اینترنت مالک دبن ارده دا آوا کرنه یعنی چه بخوازی هیا نتنی پیدوین جیانی لسر ارده چه هبه دبن ارده دا جی پیدا دکن شر وها کریه گو او وان تدبیران بستینن جه سدی چل خلق تل ابیب بیجیر زمینه خو ناکبه چاوین وان جبر وی شری هر جارا کو زنگل خطر لیکوه او دروین جیر زمینه کو ببینن خودی دا دپاریزن
موشکên Îranê xewl çavên İsraîliyan heram kiriye. Van çend şevan biryara dema razanê û rabûna wan ketiye destê İraniyan. Her dema mûşek ji Îranê hat teqandin, zengê hişyarkirinê tê lêdan û divê odeyê razanê bi cih bihêlin û biçin stargehan. Lêvî şerî derxistiye ku li gel bajarên İsraîlê pirsgirêka stargehan heye. Medyaya İsraîlê dibêje ji sedî çilê niştecihên Tel Avîvê ji jêrxane û avahiyên wan de stargeh nînin ku wan ji mûşek û bombeyan biparêze. Beşek jî kevin û xwe li ber nagirin. Roja duşemê mûşekeke Îranê li naverasa İsraîlê 4 kes kuştin. Termê sisiyan ji wan stargehekê hat dîtin. Mûşekê dîwarê konkrêtê birî bû. Malên me hemû wêran bûn. Otomobîlên me hemû ji nav çûn. Teror li dijî me tê kirin. Herçi xas mûşekên Îranê heta dikin İsraîlê zêdehî 10 xulek pêwîstin, her wiha biriya mobaylê xelk pêşwex tên hişyarkirin ku biçin stargehan. Li gel vê jî herî kêm 24 İsraîlî hatine kuştin û zêdeyê 500 kesê din jî birîndar bûne. Li gor amarên fermî, stargehên sedî 35 xelkê İsraîlê nînin. Sedî sîhê din jî di dema êrişê de dereng digihê nav stargehan û ji ber ku dibin malên wan de stargeh nînin û divê biçin nav stargehên giştî. Mixabin ev baca şer e. Ev şer di nêzik de bi dawî dibe û em dê vegerin ser jiyana asayî. Ji sedî 20 stargehên giştiyên vî corî berî sala 2020 hatine çêkirin û êdî bi kêr nayên.